Piny alwora ma Malindi e kaunti ma Kilifi obago romo motelne kod jodongo mag sumruok paro ewi achiedhnade ma gikale. Romo ma kamano timore higa ka higa mar yango achiedhnadego kendo ginywako apisas mag arita mondo okonygi e midhiero ma kamago. Ka giloso gi jofwambo, gijiwo sirikal mondo ne ni gimoro amora ni kare. Gikwayo tend arita bende otiek njore mag rowere masiko ka monjo ji kaachiel gi tieko wach yedhe mamero ji. Romo ma kamano geto mar kelo ji mawuok e dhoudi kod dinde mopogore kanyakla mar bero winjruok e kind oganda e alworano. Mambo ambayo yametuathiri sana, na haya yote kukosekana usalama ni sababu vijana wanatumia madawa ya kulevya, ndio wanaingia katika kuhatarisha usalama katika mji wetu wa Malindi. Tungeomba serikali ipambane na wale walanguzi ambao wanauza biashara kama hii, kwa sababu vijana huingia katika ile kuhatarisha usalama baada ya kutumia madawa ya kulevya. Nataka kusema kwamba sasa kama watu wa Malindi tumeamua tukue proactive, tusingoje shida zije alafu tu react. Tutatue tatizo kabla halijafika. Kama tunavyojua, prevention is better than cure. Kadhalika inatupa nafasi ya kuzungumza kwa sauti moja badala ya kuatilia majukumu wa wakilishi tu. Wale ambao tuwalalamikia kama haya alieleza Famaa Muhammad huyu, wajue kwamba ni kilio cha wanati na sauti kutoka kwetu sisi wenyewe. Wazee wametupa mwongozo na sisi tuko chini yao daima, tutafuata mwongozo wao. Wale wazee ambao mtaona katika mapicha ndio wote na wengine wa Kimalindi inshallah. Tuwaomba na pia tuwashukuru serikali yetu kutoka kwa governor mpaka kushuka chini na ambao wengine tuko na Sirikal mar piny Kenya kod mano mar Mozambique oketo kokgi winjruok matiyo kanyakla yore mag ohala, tuke, arita kod tudruok. Chenro mano timore ka jot ma jatend